Ini saja saya yang memandu acara, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan untuk memberkati acara kita mohon kepada Abu untuk menutup dengan doa. Kepada Abu, falyatafaddal mashkura. Doa. Ya, Abu meminta ayah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma innaka afuun karim halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardud ilaina inda ihtiyajina ilaihi wa la tunsina abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma wa fahma wal hikna bis salihin. Allahumma akhrujna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyin lana bil akhlaqil hasanat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka an tunawwira qulubana binuril ilmi wal fahmi wa an tunawwira qulubana binuri ma'rifatik wa an tunawwira qulubana binuri ma'rifatik wa an tunawwira qulubana binuri ma'rifatik wa an tashraha sudurana tayassara umurana wa an taqdi hawaijana wa an tu'afiyana min jami'il ahwali wal afat wa an taltufa bina biqada'ika ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustazina wa li masyaikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana ilaina wa liman awsana bid du'a wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa minkal fadlu wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Warahmatullahi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا آمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله
الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بالله سبيل الحق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.